Kekenhuan kesenjuk kirang bakšnong ke distrik Ribhoi, ha kakat pratrik ujemang hajar arpuar. Kalapan pawe kejing persyak ke bajor, halor ke hukum balapan mi dang syen ke ofis usiem ke hima meliam, kabala betha gidor barsnong baper ki bahap apok ke hima meliam. Bagi day ban pentip ne ban pan, yaki no objection certificate na kebenta kinu ginu gibriu ki batmu ban sengkam lajong, ha kinu ginu gisnong hapok ke hima meliam. La ban kedau begini ke hukum balapan mi dek office usiem ke hima meliam ke balapan mi ha ka sautrek ujayong hajar arpuar. Kabala betha bagi nu ginu gibriu ki batmu ban seng yakinu ginu gikam hagi shnong githau kum ki guest house ki hotel ki petrol pump ki showroom jogi kali ki wine store ki steel fabrication ki workshop bat ki wei ki deban yo ya ki NOC nak office usiem ke hima meliam. Ya kabala rai kat kum ke administration of Meliam's ship rule hajar katsan. Halor kene ke hukum bontli gidor barsnong gilapan pau gejing persyak ban ko ngo yaka bat kilu George kinong yalam kesenjuk kirang barsnong ke distrik Ribhoi. Belashim kia badet pensngowi kene kasur syau executive member ilaka ka KHADC uba Jamborwar. Ubal kularu ban shimkia ban penbet yakane kat kum ke hukum jong ke hima meliam. Ha kani kejing le ikendo ya executive member badai kmi ya katrat ilaka nagaliang kesenjuk kirang baksnong belalam kemat da uba bibi makdo kumu chairman uba bibi seliang kumu secretary bad uba sen thaba kumu treasurer. Ha bagran ginong tho kubor uba makdo bad uba seliang kilapan pau ba kilalit ban bo ekador khas uba Jamborwar ban pen pau kejing persya alor kene ko hukum belapan mi da ko office usiem ka hima meliam. Da bakam bakani ko hukum kan kata ya ka ikhtiar terekam bat kariti sensar snong jong gidor barsnong ki bahap apok ka hima meliam. Kelia thu ru bakani ko hukum kan kata ru ya kitu ki samla ki ba angnut ban sengkam la jong hakinu gidu snong ki bahap apok ka hima meliam. Bat khamtam kom ke baple ya ki wine store la gidor barsnong ki persya ban INOC nrei lada ka hima meliam ka INOC kaniru kani tengkho bat ki borsen shar snong bat ki begi kumta nagaliang kesenjuk kirang baksnong gladawan ki borsen shar jok office usiem ka hima meliam ban weng no ya kene ko hukum mardor bagi day ban sim ya ke NOC na usim meliam ladang ikwa ban seng ya ki guest house segregation building nantaga resort petrol pump vehicle showroom wine store kini baro kidang bun ki bangi ladang kwa ban seng no ki kana samlai kwa ban seng ki kam lajong ya ban sim ya ka NOC na sibli teka points ka bangi wani kendu mta sngi ban pau kini kolong ba nagaliang jongi grong ba snong ni persya jur ya kene ki ta jung sibli markum no sibli muntek kai ke jing wet kai ke jing edai jongi jaka puta atu ki snong ki kwa an kilong favor na yang ban seng ya ki wine store subu la dade ya ki wine store ki snong ki persya ba tel dadon ki jing edai sibli mto sibli direct ula ban ai ka NOC tekani ka long ke jing uroj ya ka hok jongi ki jor persno boro iskatang yung ka government ke ju chulur ni ban kecil ya ka bor jong kirang basnong kat ba wat ikani ka bangil adon mentaru sti melim mut ban sim bor jong basnong nagaliang jongi ki basnong ilawan ni keduk ilaka yang ilaka in charge bat mila somedi u ya ka memorandum bangi persajor ikani bat kan long kum bajulong ba ya ki jaka ki putai kino ki para samla ki kun samla apo snong hi urang basnong utip khamba tagamut ba ka dehok hi urang basnong bu nai ya ki NOC gidu di bakwa ban sang ni kam jong apo snong tau ka ba nakaliang jingi kum kidor basnong bat ki urang basnong jong ka tempi boy ni kwa kalong ba nim kwa ba kata ka bor jang kidor basnong bat ka bor jang ki mamelim kan itu ko nama teng lada isu NOC u sim hima u dor barsnong umpriang kamut kan dan gaji itu ko apa dekni arti di bawah tapi jing kwa gaji kalau baginya stu jumut hakan do kanong rim bat khamtam lele la don ki samla khasi ki jongi ba hapo la snong la jong ki kwa ban sengkam seng diam ki hap pandai wat NOC na du sim hima malim tikani kan bu jongi ki samla ki jongi ki bayang ha jongi jan e hoy la de ban ki we ki ba khamhe ki business mo kala mulung ki showroom bat ki we ki hotel ba kumni kumtai ka ba lawan seng di kibadila ya katang nyimdan ji ikran namar ba naga district council du kidan company yo ya ka trading license bu kunta tete sampai haka bide pakani ka point hi ka bana kaliang jong usim melim ula isu ya ka hukum ba baro kirang baksnong di bahap po ka hima melim kidai banyo ya ka NOC na ka hima dengi persajur bat dalili nginom pediak tat adu bagi nela banya snutu bat ya
tak ada benga awi pendek ya kumipat dengan ia kani ngidang up ia ke jubab na UEM in charge jokani ka ilaka administration ana po district council ya halo jokani na daleng to kasunjuk di kirman ba Asian na daleng UEM ru isin kya bi kam na kontaban pensai untuk suatu cek darwas nong juga ngapok ka teori boy ni para